بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ کلچی پورا کہتاسو سعبادات حج تاسو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم یادو اللہ لرا پشاند یادولو استاسو بلاران مخبل او اشد ذکرہ بلکہ زیاد یادو اللہ فمن الناس من یقول نبالے دخل کنائی چوائی ربنا آتنا فی الدنیا یا رب راکم تاپ دنیا کی جسرا گئے وما له فی الاخرت من خلاق اور نہیں دلرا پاخرت کے سہسان ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور بارے دلینا سگری وائی یا ربام راکم تا دنیا کے خیست جون وفی الاخرت حسنا و پاخرت کے خیست جون وقنا عذاب النار و بشاتی من عذاب دورنا اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان دل رب رخیری دو اجر عمل ناشری کریم واللہ سریع الحساب اللہ دے زر حساب گنگے واذکر اللہ فی ایام معدودات آیا دوئے اللہ درا پاغر وزوش میرے لشوکی فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ چاچی تلوار اکڑا پتو رزو کی نشت گنا پاؤ ومن تاخر چاچی رستوالے قدری میں رستا فلا اسم علیہ پاغم سو گنا نشتا لمن اتقا دا حکم آغشار ریش اللہ نے یرکی واتقوا اللہ یریگے دا اللہ نوالموا انکم الیہ تحشرون ویقین ساتے تاسب خاص اللہ تور جمع کریشے ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا وبعد دخل کو نداسرین تعجب کے شیطا لرا داغ خبر اتری بعد جن دنیا کی ويشهد الله على ما في قلبه گواہ گرزی اللہ لرا پاسی شدر پڑھ کی وهو لد الخصام اور حال دارے چدے سخ جگڑ مار رے وإذا تولى سعى في الأرض کلچ روان سستا سنان کوشش کی بزمکا کی لیفسد فیات دپارا چ فساد کی برے کی ویہلک الحرث والنسل وہلاکی فصلنا دخل کو نسل انسانان واللہ لا يحب الفساد واللہ تعالی نخوخی فساد لرام وإذا قیل له اتق اللہ وکلچوے لشیدت اللہ نے یروکا اخذته العزت بالاسم انہی سید لرا غیرت کول پگناہ کولو فحسبه جہنم پورا دید لرا جہنم ولبیس المہاد خامخابت دے زیت آرکڑے شیدہ جہنم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ بائے دخل گناغی چھ خرچ کی اخبل زان دپارا دلٹولو درزاد اللہ واللہ رؤوف بالعباد اللہ دیر خاص شفقت کن کے بداسی بندگانو یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمان والو داخل شے پتابدارے اللہ کی پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تابداری مقید قدم شیطان انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسو پر دشمن اخکاران فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ نو کو خید ایدت تاسو دا پورے اسلامنا رستو دائن شراغلی تاس تخکارا حکمنا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین کوئے اللہ تعالیٰ زورور دے حکمتن والدے هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام انتظار نکیرا خلق پیمان روڑلو کی
مگر دری خبری شراب شدید اللہ تعالیٰ پسورو کی دوریزونا والملائکتو ملائک بمراشی وقضی الامر فیصل بوشی دری لکار وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالیٰ گردول شیٹ الکارنا سل بنی اسرائیل تپوسو کا دبنی اسرائیلنا کم آتیناہم من آیت بینہ سنا ورکلو منگا دیتا نعمتو نخکار اخکاران ومن یبدل نعمت اللہ اچانچی بدل کد اللہ نعمت پنا شکرے من بعد ما جاءتو پس رائنا شدل راغلین فإن اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ سخت زاور کن کرے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ڈولی کڑشے دے کافرانو دا پارا جون دنیاوی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا دیو جنا مسخری کی دی بمومنان پورے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آکسان چلان یرکوی دین بوشتی دا قیامت پر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ورکی چالچی واری بیندازے کان الناس امتا واحدا او خلق مخکراسی اور ڈلا پا ایمان اختلاف قدیم وبعث اللہ النبین مبشرین ومنذرین نرولے گل اللہ تعالیٰ پیغمبران زیر ورکون کی و یر ورکون کی وانزل معهم الكتاب بالحق انازل اقردائی سرا کتابنا وحق سرا لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دیر پاراچ فیصلو کی دا کتاب ومن دخلکو کی پائے خبرو کی شری پائے کے اختلاف کرے دیں ومختلف فیہ الا الذین اوتوہم اختلاف نہ کرے پر حق کے مگر آئے کسانو چور کرے شور تا کتاب من بعد ما جاءتهم البینات پس رائن شراغلو دی تواضح حکمنا بغیم بینہم دوجد الزدینات کولنا کورن دری کے فہد اللہ الذین آمنوا نو ہدایت ورک اللہ تعالی ایمان والاوتا لمختلفو فی آسیس شی اختلاف کرو خلق بائے کی من الحق جا حق دے بیزنی بخبل حکم واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ تعالی رسی چارچو غاری نیغلار طرف دا حسبتم ان تدخل الجنہ آیا گمان کوئے تاسو چی داخل بشے جنت تداولنا ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال لا تروسن دی راغلی تاست واقعات دائے کسانو شترشوی استاسن مخیم مستهم الباساء والضراء رسیدلو آغیتا تکلیفون دا مال و مرضون دا بدن والذللو اجرقولشو بڑیرو تکلیفونو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه تردی چوئل برسول و کسان چی مان راوڑو دا مرگرتیا کی متا نصر اللہ کلب اید اللہ مدد الا ان نصر اللہ قریب جواب رائے خبر سے یقیناً اللہ مدد دینز دے یسألونک ماذا ينفقون تپوس کی دیستانا چسشی دی خرچ کی قل ما انفقتم من خیر طور تو آیا سمرچ خرچ کرے تاسو حلال مال فللوالدین والاقربین نور کوئے مور ابلارتا اوخ پلوانتهم والیتاما والمساکین وابن السبیل او یتیمانو مسکنانو مسافروتا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اور سچی کوئے تاسو خامل یقینا اللہ پائے پوئے دے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم فرشی پتاسوان قتال و حال دارے چدا بدخاری تاسو تام وعسان تکرہو شیئا وهو خیر لکم او کیدیشی چی بد گنی تاسو یو شیئا و غبتا و زبارا فیدا منویم وعسان تحبو شیئا وهو شر لکم او کیدیشی خوخوائے بتاسو یو سیزا و غبتا سو لربدویم
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ پوئی پارسو تاسو نہ پوئی گئے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تپوس کی دیستانا پوار دا میشتو دا حرمت کی دا جنگ کولو نپائے کی. قل قتال فی کبیر، تو اے جنگ کول پمیش دا حرمت کی خوغٹ کنارے. وصدن عن سبیل اللہ، لیکن من کول خلق دا اللہ دلارے. وکفر بی کفر کول پا اللہ. والمسجد الحرام، وخلق من کول دا مسجد حرامنا. واخراج اہلہ من، او استلاح دا مسجد حرام داغینا. اکبر عند اللہ، داو غٹ گناہو ندی پنیز اللہ. والفتنة اکبر من القتل، او شرک واللم دیر غٹ گنارے دا قتلنا. ولا يزالون يقاتلونكم، ہمیشہ دا کافران جنگون بکی تاو سرام. حتی یردوکم عن دینکم، دید پارا چو گرزی تاسو لرستاسو دا دین اسلام نائے نستتاو کوسی برشیم. ومن یرتد منکم عن دینے، قصو کوڑ استاسو نا دخبل دین اسلام نا. فیمت وهو کافر، و مرش بدا سے عال کی کافرین. فاولائک حبطت اعمالهم، ندا کسان بربادی ددی عملنا. فی الدنیا والآخرہ، پا دنیا و آخرت وارو کے. اولائک اصحاب النار، ودا کسان اوروالدین. ہم فیہا خالدون، دیو پائے کے ہمیشہیم. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، یقیننا کسان چی مان راوڑیا، کسان چی ہجرت کرے. وجاہدوا، جہادم کرے. فی سبیل اللہ، دوچتوالی دین اللہ دباران. اولئک یرجون رحمت اللہ، دا کسان امید دے اساتی دا اللہ دا خاص رحمت. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے. یسألونک عن الخمر والمیسر، تپوس کی دیستانا پواد شراب و جوارے کے. قل فیہما اسم کبیر، تو اے پدی کی پیدا کی گناہوں نلویم. ومنافع للناس، ونفع بکشت خلق لرام. واسمہما اکبر من نفعہما، وگناہونا چدین پیدا کیا خڑیر غٹ دی ددید نفعنا. ویسألونک ماذا ينفقون، او تپوس کی دیستانا چی سمرنا خرچو کی دیم. قل اللہ فاویا خرچ کوئے دا زیادینا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، دغسی وذات کی اللہ تعالی دخبل حکمنو. لعلکم تتفکرون، دید پارا چتاسو پائے کے فکرم کوئے. فی الدنیا والآخرہ، فکرو کے پبارد دنیا والآخرت کی. ویسألونک عن الیتاما، تپوس کی دیستانا پبارد یتیمانو کی. قل اصلاح لهم خیر، تو اصلاح دا پارا دا یتیمانو بہتر کار دیں. وَإِن تُخَالِطُوا، موکتاسو گڑن کو ددی سرد مال. فَإِخْوَانُكُمْ، نستاسرون دیم. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِمِ، واللہ تعالیٰ پی جنیا شالرا چ فساد کو ان کی بدی گڑن سرا، داغشانا چ اصلاح کی بدی گڑن سرا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، وَكَاللَّهُ غُخْدِ تاسبان بغیر تکلیف یخویم. ان اللہ عزیز حکیم، یقین اللہ زور اور حکمت والا. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور نکام کو د مشرک و خذ سرا تردیش ایمان روڑی. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکا، او خام خاوین زائش موحدی غردا د مشرک اصلنا. اگر کو لو عجبتکم، اگر کتاسو تعجب کیشی پمالو پخائس. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اپنے کام اور کہ اخبلی لونا خوین دے مشرکان سڑوتا تردی پوری چا ایمان روڑی. ولا عبد مومن خیر من مشرکن، اخام خائے عمر معاہد غرد دا مشرک ذاتنا. ولو عجبکم، اگر کتعجب کیشی تاسو پا مالو پخائس. اولئک یدعون الی النار، دا مشرکان بلن کئی ورتا.
واللہ یدعو الی الجنہ واللہ تعالی بلنو کی جنت تا والمغفرت و بخشش دا گناہوں تا بإذنی پخبل حکمنو ویبین آیاتی للناس او بیانی اللہ خپل احکام خلق تا لعلہم یتذکرون دید پارا شری نصیحت تخلیم ویسألونک عن المحیض اور تپوس کی دیستانا پوارد زید حیث کے قل هو اذن تو آغا زید مرض دے فاعتزلوا النساء فی المحیض نو ڈڑک وید زنانونا پا زید حیث کے ولا تقربوهن حتی یطہرن امنی ذکر گئے دیتا تردی پوری شری پاکشی فَإِذَا تَطَهَّرْنَا نُكَلَ شِرِيخ پاکشی فَآتُوهُنَّ نُرَاتْ لِلْكَوَيْدِيتا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پدا سے طریقہ ہے اللہ تعالی سخودنا کریم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین یقینا اللہ تعالی امین کید دیر توبہ کو ان کو سلام امین کید زان پاک ساتھ ان کو سلام نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو زید کروند استاسو دیں فاتو حرثکم اناشیتم نورات للکوئے زید کروان دیتا پکمت طریقہ شستازو خخیم وقدموا لانفسکم خمخ کے اولے گئے سینیت دپار فیض اخبلوم واتقوا اللہ ویرکوئے دا اللہنا وعلموا انکم ملاقوم ایقین کوئے چتا صبح اللہ سر مخامخ کے گئے وبشر المومنین وزیر ورکاد دیر خوشالو مومنانو تا ولا تجعلوا اللہ عرضتا لیمانکم امگر دایتا سنم دا اللہ تعالیٰ نخاد پادر رو قسم نستاسو ان تبرو و تتقو اسن چیزان من قیدنے کے کولو دا تقوی کولو و تصلحو بین الناس و دا اصلاح کولنا پمند خلقو کے واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سوری پاس پوئے دے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تعالیٰ تاسو پا بے ارادی سرا پا قسم نستاسو کی ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم ولیکن نسی تاسو پاگے قسم چی قصد کری زرون نستاسو واللہ غفور حلیم واللہ تعالیٰ بخن کون کے صبر کون کے دے للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر دپار دائے کسانو چی پا قسم سرزان جدا کی دخپلو بیبیانونا انتظار کول دیئے سلورو میشتو فَإِن فَاؤُوا نُكَدِي وَرُقَرْ زِدَل فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقینا اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے ریم وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ وَكَدِي قَسْكَ وَدَ طلاق ورکولو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یقینا اللہ سوری پار سپوئے ریم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء اور طلاق شرع زنانا چحیز والوی او بالغ وی او حمل نئی انتظار وکی پخپل زانن بانی در حیزان ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن او حلال ندی دیل را چپٹ ساتی ہوا چ پیدا کری اللہ تعالی دای په بشدانے کی ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر ایمان لریدی باللہ پر رسنے وبعولتهن حق بردهن فی ذلک خواندان دی دیر لائق دی واپس دی پدغ مدد عدت کی ان رادو اصلاح کا اراد لرید اصلاح کولو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اور دپار دزان و حق ندیم پشانت دائے چی پدیبان ہم حق ندیم پشرعی طریقہ وللرجال علیہن درجہ و دپار دنارین و پدیبان اچت درجہ دام واللہ عزیز حکیم اللہ رزور و حکمت والدیم الطلاق مرتان اغا طلاق شعین رسو واپسی کی دوکرت دیم فامساکم بمعروف نبیا ساتل زنان دی پخ طریقہ او تصریحم بإحسان یا رخصتی دا پخیست طریقہ ولا يحل لكم من تأخذوا
ان دی حلال تاسو لے خاندانو چی واخلے مما آتیتموہن شین داغ مالنا چی ورکڑی تاسو بی بیان تسشے الا یخاف لا یقیما حدود اللہ مگر کہ یرکی دا خز خاون چی پابندی نشی کو لے دی دا اللہ دا پھولو فین خفتم کہ یرگے تاسو اے حاکمانو اللہ یقیما حدود اللہ چی پابندی نشی کو لے دا خز خاون دا اللہ دا پھولو فلا جناح علیہما فی مفتدت بے نشد گناہ پدے خز خاون پا غمال کی چی بدلا دا کی دا خز پائے سر دخبل زاننا تلک حدود اللہ فلا تعتدوا داد اللہ پولی دی مقرر شوین ددین تجاوز مکوئے ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون او کشا تیرے دلکر اللہ لپولنا ندا کسانم دی ظالمان دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد وقدی خاون طلاق ورکدی لردریم نحلالی گی دلرا پست دینا حتی تنکح زوجا غیرام تردیچ نکاو کی دبل خاون سرام فإن طلقها فلا جناح علیہما وقدا دویم خاون ولا طلاق ورکی نشد گناہ پا مخی خاون دو خزام ان یتراجع چی اوبل توگرزی پا نکاح کولو ان ظننا یقیما حدود اللہ کہ خیال ساتھی چی پابندی بکید اللہ دا پولو وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون او داد اللہ پولی دی مقرر شویم بیانی کی قوم دا پارائچ سپوئے لریم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کلچی طلاق ورکیتا سو خذتا رجعی طلاق او نزدی شای اخبل نیٹی دے دتا فامسکوہن بمعروف نبیائی ساری کے غیل را پخ طریقہ او صرحوہن بمعروف یا رخصت کے غیل را پخ طریقہ ولا تمسکوہن ضرارا خمی سارای دی لرا دا پار دا ضرر کولو لتعتدو دے پارا شد حد نور تیر شے ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه او کجا داکارو کو ظلم کو بخبلدان ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا او منی سید اللہ آیتنا ٹوخی کڑی شیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ایادوید اللہ انعامات پتا سباندے وما انزل علیکم من الكتاب والحکمہ خاص کردہ نعمت چنازل کرے بتاسو چ قرآن دے او حدیث دے یعظکم بی تاستواز در کئی بدے واتقوا اللہ یرکوید اللہنا وعالموا ان اللہ بکل شئین علیم ویقین کوئے اللہ پارسی زمانے پوئے دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کلچی طلاق ورکیتا سو زنانو تاو ارسی آئی آخر دے دتا فلا تعضلوهن نممن قائدی لرام این کہنا زواجہن کنکاکی دخبل زڑو خاندانو سرام اذا ترادو بینہم بالمعروف کلچ رضا شری قرنے کی پشرعی طریقہ ذالک یوعظ به من کان منکم دا واز ورکی دیشی بدی سرا شاعت شویستا سنا یومن باللہ والیوم الاخر شیمان دری پا اللہ و پر رسنے ذالکم ملکا لکم واتحر دا بشکون کے تاثل بدنامینا و پاکون کے رے دفاحش کارینا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے لری دار سیدو تاسو پوئے نلرے والوالدات یرضعن اولادہن او مہندی پست طلاق و دیدتنہم پیدی ورکی بچوخ بلوتا حولین کاملین دکال پورا لمن اراد ان یتم الرضاع داغ چاد پارا چی اراد لری چی پورکی پیور کول بچی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او پپلار د بچی باندې روزی داغی زنان او دا او جامع داغی دی دا عرف مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکے دے اچاتا مگر پا قدر دا وس داغی
لا تضار والدة بولدها ضرر بنشی ورکے دے مورتا بسبب د بچی دائے ولا مولود له بولدے ان پلارتا بسبب د بچی دہاغم وعلى الوارث مثل ذلك د وارث په ذمہ باندې دے چې دغه بچی پشانت دغه خرچه چې په پلار باندې وام فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور لکو واڑی دا مور ابلار دتینا پریکول لبچی رسو درزا کے دلو ددے دوارو رسو مشورے کولنا فلا جناح علیہما ننشت اس گناہ پدے دوارو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او کتاسو غواڑے چپے اور کون کی انہی سے دا پارد بچو خفل ولا جناح علیکم نشتے اس گناہ بتاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کلچی پورس پارے حاج مقرقلی تاسو دا عرف مطابق واتقوا اللہ او یرکوید اللہ نام وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ایقین کوئے کہ اللہ تعالیٰ پا عملون چتاسو کوئے لدن کرے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ آسڑی شمڑکلیشی استاسونا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ آپریدی بیبیانے يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 14 أَشْهُرٍ و10 انتظار بکی دغبی بیان دری پخپل زانون باندے سلور میشتے اولس پہ وزی فیضا بلغنا جلہن نکلچی دی پورکی اخپل نیٹر ایدت فلا جناح علیکم نشتیس گناہ بتاسو فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف پائے کار کی شکئی دخپل زانون پبارکی بشرعی طریقہ واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالیٰ استاسو بعملون خبردار دے ولا جناح علیکم فیما عرستم به من خطبت النساء انیشت گناہ پتاسو پاغ الفاظو کی چی شاری کوئے تاسو پاغ سرام دقوختنی دنکاد دائے خزنام او اکننتم فی انفسکم یا پٹ ساتے تاسو پزرون مقبلو کے ارادہ داغید نکام علم اللہ انکم ستذکرونہن پوئے دے اللہ تعالیٰ یقیناً خامخا تاسو بیادوئے دل راب نکام ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن وعدے مکوئے دی سرنے کا پپٹوانے الا ان تقولوا قولا معروفا لیکن کوائے تاسو پدے وعدہ کی وینا شرعی ولا تعزبوا عقدۃ النکاح او مکل کوائے تاسو تڑل نکاح حتی یبلغ الکتاب وجلا ترائے چورسی عدت مقرر خپلے نیٹے منتہا تا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا یقین کوئے کہ اللہ تعالی علم نے پارغس شساس پزن کرین یرکوئے داغد عذابنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ یقین کوئے کہ اللہ تعالی بخنک ان کے صبر کو ان کے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتہ اس قسم تاوان بتاسو کطلاق ورکوئے تاسو زنانو لران ما لم تمسوهن صبریشنی یودیشی اغی سرام او تفردو لهن فریضا یعنی مقرکڑی تاسو اغی لرپارا محرم ومتعوهن او دفید سامان ورکے غیتا علی الموسع قدرو پا وسوال سڑی پا قدر دا وسداغ دا فراخ داغ وعلی المقتر قدرو پا تنگ دسبانی پا قدر دا تنگ دستیاداغ مطعام بالمعروف دا نفع ورکول دی دا عرف مطابق
حقا علی المحسنین دا لازم دی پخیصہ کار کن کو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ او کو طلاق ورکے تاسو دی زنانو لرا مخکد او ذکر الاستاسو آئی سرام وقد فرضتم لهن فریضا وحال دا مقرکڑی تاسو آغی دا پارا مہر فنصف ما فرضتم لازم نے پتاسو نما دائے چتاسو مقرکڑی الا یعفونا لیکن کمافیو کی دا زنانا دخپل حقنا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا پورور کی آسڑے شداغ پلاس کی تڑل دا نکاری وان تعفو اقرب للتقوی او چی معافیو کے تاسو یوبلتا دا دیر نزدی دا پار دا تقوی ولا تنسوا الفضل بینکم او میر وی تاسو رولی مہربانی پکورن ساسو کے ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ استاسو عملون رالدن کرے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى ہمیشگیری و ساتن کوائے پٹولو منزنو خاص کر پمون یندنیم وقوموا للہ قانتین اور دیگے اللہ تعالیٰ تعجزی کون کی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا نُکھیری گئے تاسو د دشمننا نموس کوئے چپیاد روانی یا سوارے فَإِذَا مِنْتُمْ کلچی پامنی تاسو دیرنا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ نیادوئے اللہ لرا لگسنگ چی خودنا درکڑی تاوستا اللہ دائے احکامو چتا سپائن پویدائے والذین یطوفون منکم واکسان چمڑ کریشی استاسونا ویذرون ازواجا وپریگ دی بیانی وصیتا لازواجہم وصیت کے دی شیدیتا پبارد بیانو دائے کی یا وصیت دیو کی وصیت پبارد بیانو خبلو کے متان الى الحول دا نفع ورکولو تریو کال پوری غیر اخراج النبی استلدائی دا کورام فإن خرجنا قوت یا زنانا رسو دے عدتی واجبنا فلا جناح علیکم فیما فعن فی انفسهن من معروف نشتے اس گناہ بتاسو بائے کار کی شکیر یغید اخبر زاننو پبارکی پشرعی طریقہ واللہ عزیز حکیم واللہ تعالی زور اور دے حکمت والدے وللمطلقات متاع بالمعروف وعام طلاق کرشو خزد پارام صدر نفی سیزن ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمتقین دا لائق دے دشان دا متقیان سلام کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی وضاحت کے اللہ تعالی دخبل حکمنو لعلکم تعقلون دید پارا شتاسو عقل نکار اخلیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارہم آئے نگولے تو حال لائے کسامتا شوتلو دخبلو کوروننا وهم ملوف حال لائے دی پزرگنو حضر الموت دوجد یرید مرگنا فقال لهم اللہ موتو نویل اللہ تعالی دی تشمڑ شیم ثم احیاهم بیجون دکرل دی لرا پدعاد نبی دریم ان اللہ لذو فضل علی الناس یقیناً اللہ تعالی خاون دیر فضل لے بخلق وانے ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دخل کنا شکر نکید اللہ احساناتو وقاتلوا فی سبیل اللہ وجنگ کوید اللہ دین دوشت واری دپارام وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یقین کوئے اللہ تعالیٰ رسولی بار سپوئے دے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
سوک دے آئش قرض ورکی اللہ تعالیٰ تا قرض پہ اخلاص وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا نزیاتی با اللہ تعالیٰ غدد دپارا پشندن ڈیروم واللہ یقبض ویبسط واللہ تعالیٰ تنگوال راولی و فراخی راولی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وخاص غتباؤ گردول شیطاسوم أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ آئین گورے حال دے اٹھلے دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ رسو دا زمانی دا موسیٰ علیہ السلام نام اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا کلچو الاغی خپل نبی تا مقرر کم دا پارے و بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ شم جنگو کو دا غدا بادشاہ اعلان دے دا اللہ دا زندو چتوالی دا پارا قال هل عصيتم من كتب عليكم القتال الا تقاتلوا ولا يقينا نزيدا كفرس گریشی پتاسو دا جنگ تاسو بجنگو نکڑے قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله ولا يوصو جنم لرام چی جنگ بنکم دا اللہ دا دین دا وشتوالی بارام وقد خرجنا من دیارنا وابنائنا او حادار استریشیو منگا دخبل کونو دخبل زامننا فلما کتب علیہم القتال نعرکلا چی فرس شو بدیبانی جنگ کول تولو الا قلیلا منهم مخوارو دی مگر لکسانو دینا واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ پوئے بظالمان خلقهم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا اوید دیتا نبی دائی یقیناً اللہ تعالیٰ مقرر کرست از پارا طالوت بادشاہ قالوا انا یکون له الملک علینا دیویل سرنگ کی رشید لرا بادشاہی بمون ونحن حق بالملک منه ام وزیات حقدارو بادشاہ سرددنا ولم یؤت ساعتا من المال انلے ورکریشے دلرا فراخی دمالنا قال ان اللہ اصطفاه علیکم ویلا نبی یقینا اللہ غرکڑے دے پتا سبانے وزادہ بسطتا فی العلم والجسم اور زیادتی کڑے دلرا فراخی پہ علم و بغٹ ہمت کے واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ تعالیٰ ورکی اخبلوات شئی چالچو غاڑی واللہ واسع علیم واللہ تعالیٰ فراخ فضل والد عالم نے وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ اویل دیتا نبی دی یقینا نخا دبات شاید داران ان یاتیکم الطابوت شرابشی تاست صندوق فی سکینت من ربکم پائے کے بعد آرام سیزو نہیں استاسو درب در طرف نویم وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور باقی علم بیدائنا چپرخ اولاد موسیٰ علیہ السلام اولاد ہارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ روشتی بادی صندوق لرا ملائک ان فی ذالک الآیت لکم ان کنتم مومنین یقیناً دری صندوق پرات للوکی خام خالوی نخد تاصل را کتاس ایمان والیم فلما فصل طالوت بالجنود ارکلا چی جدا شو طالوت دابادے ذکرینا پلخر سرام قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ویل طالوت یقیناً اللہ تعالی امتحان کی تاسبانی پیو نیر سرام فمن شرب منہ فلیس منی نچاشی اسکل دائے نیرنا نبی دے زمار تابدارنا ومن لم یطعمہ فإنہو منی اگشاؤن سکل داغینا یقیناً دے وزمار تابدار نبیم الا من اغترف غرفتا بیدے مگر آسوک شدک کو یوشون پخبلاس فشربوا منہ الا قلیلا منہم
نوس کلے دے خلقو دائن ڈیرو بو ما سواد لکسانو درینا فلما جاوزہو ہوا والذین آمنوا ما ارکلاش پورے وطل دائن نیرنا دے آکسان چی مان راوڑو در سرام قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده ویلا پاتش خلقو طاقت نشرم لنند جالوت داغد لخکر دا مقابلے قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ویلا کسانو شدائی یقینو شریب مخامخی اللہ سرام کم من فئات قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بإذن اللہ دیر کرتی شوی شڈلی لگا غالب شوی بڑل ڈیران اللہ پا حکم واللہ مع الصابرین اللہ خاص مددگار صبرنا کو ولما برزوا لجالوت وجنودے اور کل شریخ کارشو بمیدان کے جالوت و دا لخکروتا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا اوے دے مومنانو یا روا راتوی کی بمبانے دیر صبر وثبت اقدامنا و پاخ کی زمن قدمنا وانصرنا للقوم الكافرین او غلب راکی منتا پا قوم کافران باندے فہزموہم بإذن اللہ نشکس ورکدی آغیتا اللہ تعالیٰ پا حکم وقتل داود جالوت او قتل کو داود علیہ السلام جالوت لرام وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اورک اللہ تعالیٰ تتا بادشاہی او پوید دین وعلمہ مما یشاء نور علم ولرکو دائن چلا غختو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کنے دفقو اللہ خلق لرا بعض لرا بعضو لفصلت الارض خام خاروان شعبد ازمکام ولكن اللہ ذو فضل للعالمین لیکن اللہ تعالیٰ خاون دلوی فضل لے بخلقوانے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دایتو ندید اللہ تعالیٰ بیانوں دا پتاوانے حق کارکولو دا پارام وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِينًا تَيْخَامَ خَارَ رَسُولَانُنَا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المسلمين.